Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ha kalai potrik ubna jilleu arajar arpawai ki don tang hanyongut ki dekat jong ke National Health Mission Employees Association of Meghalaya ki bawan ban aisnam a ha pasture lamali shillong kat kum ka jingong jong bar Roni Kardoi ubadai u Assistant General Secretary ka Seng ha ka jing shisha ki don bon ki dekat bat kum juru ki repai ba ki bakwa ban wan aisnam a hanrai namar ka jing don jong khnyang jingpang COVID-19 kala penthot bat kapen salia ya ki breu ban wan aisnam ya kapali aisnam a an penkot ha ka hanyo trik ubnai naitung arajar arpawai. Kerpat kalian semla mah semla lembak dengan kerpat yang bro ku semla jungi hari yang dia bagi dia kami bagi nyawan syaki blood bank haki district jungi baper badan haga state jungi bagi nyawan syahamat bagi dunia dia kasnam jungi nama arba ku menghitip hi ka jing aisnam kalong ka ba dengkam nama arba ngisutu ba kalong kasnam ke kedai ke ka ba himla ban dia lani ban kiat bro di ngakerpat ia ki ku samla baro di net district baper haki blood bank ki bagi nuan khamat bagi dunia abang hitip kumgani ka pandemic ka bagi long menta bon ki blood bank jungi hantam ke regional blood bank hangiru kadun hadin dunas nam ka ba sukai hadu data di lemba ka jing terpat jong ka regional blood bank jong ka state institute ya ka National Health Mission Employees Association bagi kerpat ban pelong ni ka program ka bajulong man usnam di kumengiru kinong play jong ka National Health Mission ni ya hiwan khamat banai ya kani ka kos bagi dunia ya kani ka kos dengan kami nanti dengan kerpat ba walada pimpan ju aisnam ru agari ko sien ka manikom one shari kan sa blood bank ka badan ko pasca kidan ki doctors kidan ki counselors ki ban batai banyak ya pi kumno be pila ban dunia walada pimpan ai injection lani ki bala wat ki bala ai ya ka covid vaccine ru kila ban one shari center ban dunia kentiu ya pi balo penthi bat chinrang ba niman chakmat ban dunia ya kasnam jungi nama ba tani kolong kawai na kijingkut ku ga banyo na oblay ba nga scam ba kam ini bangin samlam ya kan kijingkut ku sya pilay ba nga bu ka jingkut pa ru ya ki kun samla kan thai jungi ba niman chakmat ban asnam nimli ban ong ba yelong kan thai yin la ban ai ko if you want kan ka donation camp ru haswa ba fin ai kin sedang ki counseling ke kin sapet ada pibiang ni ban ai di kemudian jika AAM hadir mga air kemudian jengkelat kemudian so relay di tentang abu kejeng kepat kepat yang tidak bawa berkenaan cepat dan yarap keliang iwi bat ba kejeng air vaksin jengi ru kemudian jika AA ni lak ban air dan dunia di atas nama jengi and ada fidan jeng doubts ru filak ban cepat hangi apa blood bank dia ya tidak sejauh hari ini kesengi ni penlong yang kini blood donation camp kadi kesengi pas sedang hak bangin ya kini camp hitayo nanduk lai potrik utang kesengi adu nyo trik Julai
hari ni kesengi ni ladon ke inaugural session minister hak bang ladon ke jumpa syai kendiat nak kaliang jung doktor in charge ni doktor bunna hak bede ke ni kam ti nak kaliang ke session ni la kandak nang ini ke blood donation camp nomor bakal ladon ke jung duna senam syabapalat hari ni kesengi ke jung sedang ni la pelong program paling kot mana jing matai hak baki dekat jong ka governing body jong ka association nang ta kidkot jong ka district level association ro kilayawan lang bani don banta angkat ki parlok jungi ki bayi ngasem ki balawan bani snok tilang ka association kumbalong banta akan ni ka jingdon ka ni ka klam ka jing ka jungwan jong ki brio chkmat bandoni ka snam kalau ka beduna palat nang ta kadau ka association kalawan chkmat banai ke keneri ti jingirap na ka banta ke ban pendap ke jingdon kami ka snam ka ni blood bank kumbang tip akan ni ka blood bank ka supply snam shiki ki hostel beher shiki district ti nak kalian jungi mentaka penting ni penolong ini ke kamang ni bat kane shtayo kibun kiban sawan hakini kisni nomor ba ke jenglong juga ni klam omla bani rum sibun tak kadang la stretch shtayo nang makin la bani wan kisni per bat kumju hakiwi district ni penolong ni sa penolong ini ke juk ke kam hak bani arab ban pendap nak kenta ki ke jengdon kam snam haki district kumju ti nak kalian ka association kum di badai hiki nong tre jong ketrat ko kya ni di simkia ba ini dan bentalang bat ke department akaban yarap na kamta ban pendap ikini ke jonon kam ko bede kesna bat ngi kenturu ya ki para jai bendreu jengi bat kumju baro kibri ke besyong kani ke jella bakin long ki bakloi manwan syakmat ban ni dan bentah kani ke kam ba ajeng em da ka bangi donate eksna majong hakaba nio ru ya ke juga jengkia ladi abang iwan donate snam nio ke free health check up hakaba nitip ya ke jenglong jeman jong ka met ka phat la jom bat habang ifet ngila kana islam bat kani ka ajeng imikiwe kumjuro payra pingi benyo met ko bakia ti ketin bak khadu na kentu iwe pe iwe ki ba lemba jong kani ka khobor jong phi ki beti ki brio na ka media ba pin ya ngap ikini juga paling bujongi akaba piniwan chikmat banyak sunok tilang la ka deling ba ka association jongi langi pila amwan shimet syakini ke jeka islam ban yarap na kamtai brio dong kami islam mentaka singi ngilayo nyogot ki bawan syakmat manai senang kiladon kampalat tang ba nomor ba kambiang ka health status jongki kidon ki bakio ke BP kidon ki bayar ke HB ti ngila ila ki pat ba kinwan ki gi snipan ndre kini ki bawan mentaka si ki kentup lang gi dekat jongka association ti kidon ro ki bahi ngasem ki parlok perjor jongi ki bangi aware ban ya bat ki badon kamon ba bah jongki bakiwan hi dala di syakmat manwan yarap ini ti total overall tasing yo nyongot ti shala sisi begini si ban sawan ki sanang dan haka jing sisa ngila ha Facebook page jongi ki WhatsApp ngila sen ya ki contact numbers ki ba kinu ki badan kamon ba kwa banwan yarap limba ka association jongi kin contact ini tingi ngila fix supaya ka saya ka sngi kin na ta juki kinu ki sngi ba kilat ba ba kilat kila ban contact ini ba ngi fix ni pentip shani ba ka tangot haka ni ki sngi kin pai dei ba kani ka jing donate snam ngamane ngong babun ki baduna ki wan syakmat kada kolong ba kitiem ba sha test covid mo men hakini ke singiru kibon ke bangala mobilize ke yong ba ngiti yang yo sa test covid ndre na kaliang jongka blood pasca bang ni ki la pentip ba kan om dan ke nu jing test covid mo kini badan ni kamet ko ko bakia kila non syakmat mat kade hi kata ke jing tiang ga ba penlong ki brio ba banwan hospital kim tre banwan donit snam kim don batre mo isubun stang kini ki replacement donor ka ba ka blood bank kam ju kam encourage ni kwa ban yo khambun ki voluntary donor ti kalong ba kum ke jipet ki ba kila banwan syakmat lengba shimet ani lengba ko shinjongi banwan yarap hamni nama ka jingdon kam snam ka di batulun bet baro shisnem ndai tang bong mentas tayo don kam snam be ndrengi mentangi penya sitayo ndrei ki organization ani ki biro shimet kila banwan dala di ha ka ni ka bank man wan donate blood ha ka nu ko por mo shisin lai banai ngila ban donate blood bala dang ilong ki bokoi bakia ki doktor nang ni kila pentip yangi bangilong ki bafet adang ilong ki bafet kenu musim hidup nasna haka bay day bat ki kumanga omane ka bay day ba covid test hang ni kim kandak ya ka rat ani ada RT-PCR yang ni na pamta ki bon donate hendrai haka por shwa ba kin donate kidon ki counselors haka ba ki ladon lupa ke set of questionnaires mah bala set lupa dari government dari ministry haka ba ki balong special during this pandemic di kamut ini ki set of questionnaires ki belong related with covid symptoms mah dia kamu lada kilap bak nak itu jingkili kidon ki nu ki jing bom bal suspect that even though they are asymptomatic
kamut yaki ni musim ni kasnamo ki di fana di kalong kata korkom di balada de pat kitu ki bala hadim labu ikini ki jingkili lagi ki long fet wi persi dahat ke ni ya chkamat musim ni kasna